sebandlele ke la khaya lelithi uyakhiqida abathandekayo ukhiqida abazalwane nabakhulile evini nekufanele ukuthi basinabasukuma la bahambe bayowazisa lokho labangeko noma nisebakhule ngabo so kungako kubazalwane sigcizelela nje ekutheni nesikhumbule ukuthi lo mnyaka nithi sebela ngoNkulunkulu asakhuluma amakela ngesacrifice ngilabala ngafunza nje incwadi yaJob inflexible nokuthi ekucaleni Revelations inflexible nokuthi ekucaleni ikhuluma ngokuthi ifuna ukusimotivate sibazalwane ukuthi noma sesihlangana nanani kuyaqhubeka kule ndlela nganembala namfowethu namhlawumbe ukugcizelela ezameni lethi sesifana ngoNkulunkulu ukwethwala ngoNkulunkulu akunanzaba ukuthi uva ngathi because that cuts down khona ngathi uwetwa alone baba phela but usuka khona akwethele so ngisayifunza ke lencwadi inaka nje indlela leseyichamuka ngayo seyipho ukuchaza kakhulu kaNkulunkulu kwangathi lo mbhali wendela ukuthi umuntu understanda lamandla lakhona uNkulunkulu uze ukhona ukuyikholwa lento ngoba umuntu leso understand so we challenge nje lokho ukuthi vele kuyapita ukuthi sifunisise ukuthi uNkulunkulu singamthinta ngakuphi so yakhuluma ke manje namhlanje ukuthi kunale sacrifice nithi nje uvusela abafakazi bami lokuncane ukuthi uyiqiniso lokho ukuthi in whatever you do nangabe ufuna an elevation ufuna ukuchubekela embili kuyachallenge ngokuthi yenda lokwehlukile yenda imvelo dayifila ukuthi no lena iyakuthinza shothi ethi normal bazalwane siye sonpheni it's good asiye sonpheni we give offering kukahle asithobele sinikele but if you want to see something in your life wende ngezinga lehlukile kunalabanye lendlela labakwenta ngayo ngabe ngiyavakala emanqele ufuna ukuthi uwedvana nje so uhlala uthi ngabe yini nje mina lengayenda ngalokuhlukile that is a sacrifice lengakwenda ngalokho ukufile lento ngakuhlebela amasobabili na ungethu lokubuka but I know the secret of doing extraordinary things hallelujah so isisemnyaka ebazalwane ngasetela uNkulunkulu khona lokunene ngicela kumemetela abathandekayo ukuthi siyawukhumbula ukuthi namhlanje lelanga abathandekayo igugu tethu noma bakhona ukuthi isimelo noma abekho nengibheke nje ukuthi namuhla sibone ikhwama ukuthi kumalini savumelana nalelanga phela abazalwane akusilo le savumelana ngamhla ka2 bancane sathi for February sitawubona ukuthi bazalwane kunama targets angeke ngiwasho ke ngoba into yasemanenge ngama targets kuneyamoya kunaleyi but bazalwane sinema targets so namuhla I'm hoping ukuthi sitawuthola ama feedbacks ukuthi iyouth isenikele lokungaka bobabe sibanikele lokungaka Sunday school sinikele lokungaka bomake sibanikele lokungaka niyakhumbula bazalwane amen so abathandekayo silungisela because of the Easter Good Friday into abakhona la khaya uyawuqala nakucala tonke inkonzo yokuphela lakuphela tonke inkonzo so 11 isiyosini abathandekayo lonyaka we shall be here and we will also invite make sure ukuthi siya invite abazalwane abanye basuke bahambile amandla abo bayekhashana emaveni so advantage kithi lokho asibamene bede la inkonzweni batokhona kanye nathi likwenile khona abazalwane siyabonga kakhulu we have a leader who leads by example bekana khomba bemamba asekhaya nanamba so push nami siyambona so khona sibona mfethu nolwazi noma amavuso bayilile tsingeba bekhona kube bosisi sitabela nabo la praise team including Makengamini ngishonela ngomnaka boso losekhaya labo cishe abasipilele bazalwane siyethemba ukuthi ngiyabona mina ngase vele abanyaka dijeyile lokuthanda love futhi ngokungaka simthanze uNkulunkulu siqhubekele ukuthi ke lona thinking abazalwane sihlala sisho lakhaya sinabo bazalwane Makengamini namuya indansi nasisilinga namuya ukuthizana nalabancane nangesisiphisi khayimova sibakhulumise la kunama programs khona this is a home for all of us inkosenza species oh be lifted
above all other gods, we lay our crowns and worship you. Lord, you stand above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, glorious God, we praise your name. We lay
sifike kulesikhathi lapho nasesihlungele ukuva wena ukukhulumisana nathi babe vele abantu umthandazo wethu lokuthi mosindleke zakamoya ngivuleke isehlo wethu ngosakamoya nawo avuleke sibone Nkosi sinasesivile livi lakho sabona Nkosi lokuhle nokuyithando yakho bese sesiyagwina njengabantwana bakho ngoba Nkosi bantu labalungile kuwe bantu labeva livi lakho bese sebayalenda sifuna abantu bantu labo Nkosi ekuseni useka ukukhulumisana nathi manje incike yakho Nkosi kodwa mfundisi babesifunza Nkosi siyamukela esandleni sakho namhla ekuseni asetawa amalivi lakho hlala Nkosi emlonyeni wakhe hlale Nkosi engcondweni yakhe kube uNkulunkulu lokukhuluma nabantu bakho lethiwe yobhodi yendiwe ngaye namhla ekuseni egameni likaJesu Kristu sanazake ngicela lakho Ntoke Nkosi lentawo zitabele lapho namuhla abantu nabo babefuna imali wonke udinile Nkosi message yesikhathi namhla ekuseni Yesu abantwana nabo Nkosi from one level of glory unto another uthembekile Nkosi uNkulunkulu uma nathi Nkosi uthulisa yonke imimoya lebe ingafuna Nkosi letha phithitela nalebe ingafuna Nkosi letha kungaliva livi lakho sithi Nkosi ayinamandla kulesikhathi ekuseni sisangena livi lakho bantu nathi Nkosi uNkulunkulu wenele kuhle ngekukhulu bekamenzana yakho leJesu Kristu phakathi naphakathi babesabo amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane sikuma present worship team uzibona ngalendlela ngesemisole ngayo bazalwane sawubona livi laNkulunkulu ukhona wasenior pastor mfundisi wesifunza udasikhona ngelivi laNkulunkulu siyakhona ukuthi make sifunza uphilile kubefikile kuphela engcwele South Africa but siyabonga ukuthi namhlanje ukhona mfundisi babekele siyajabula ukuthi ukhona ngakuso babe mama church body wonke nathi sonke bazalwane in the mighty name of Jesus siyajabula ukuthi sinefuka lelihle elifanana nalena kodwa sivukile emakhaya senta lapho uyakholwa ukuthi siyabe expected heart kutofa ukuthi abe namhla unakuthini ediphileni lethu ngeke mfowethu sicelo to sing azangiswe ulophile kahle kuhlabela manje ngicela ihle ifuna lokuseseyana ngihlabele manje amsiwe umuntu lokwathi ubahle kuhlabela isenta ngicela Nkosi nawo ngidosela lokuhlabela ukuthi nje ngicela Nkosi nawo ngashaya nje ngoba ngeke sesoya kuya ngaphambili ngifundisa lesifuna in the mighty name of Jesus.
namhla kude ekhonseni. Siyabonga ngalo singasho ukuthi uplane kahle. Namhla uteachers namhla yokhona. Sibone masika la. Izaga 18 verse 21. Lulunile amandla ekuphila newekufa. Labo abathanda ukusebenzisa bayawukudla tithentara. James 3 verse 6 of 10. James 3 verse 6. Lulwimi lungumlilo, lulive lebubi. Lulwimi lusitfo lesingcolisa wonke umtimba. Lokhela yonke impilo ngemlilo. Lukhule lulunyekwa siwoko. Yonke indalo yetilwane ingathanjiswa. Ngisho tinyoni netilwane letihamba ngesiso netilwane taselwandle. Vele bantfu batithambisile letilwane. Kute lungathambisa lulwimi. Lububi lobuyalukako lugcwele shevu lobulalako. Ngako sibonga inkosi engubabe nangalo sicalekisa abantu labentiwa baba umfanekiso woNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma sibusiso. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nekucalekisa. Bazalwane bami akufanele kube njalo. Uyenteka yini ukuthi esiqojeni isinye uphume emanti lamnanzi nalababako. Bazalwane bami sihlahla semkhiwa singatithela izithelo lemncumo noma umvini temkhiwa. Sicophe lesikhipha emanti lababako singeke siwavete lamnanzi. Amen. That's about power of destruction and life. The man is an empty. Consider another the man ekufa ephila akubi nasempilweni. Namanje Jehova uyadinga ukuthi lakhona empilweni. Phela kusuke basathi lamandla ekhuluma ngawo ekubisa empilweni. Lapho afihlwe khona afihlwe empilweni. Lamandla ekubisa empilweni afihlwe lapha empilweni lwethu. Siyabonga ukuthi kudelo lwethu la bokhona abantu sibhana kahle sina sikhuluma ngempilweni. Haleluya. Nisike basa lamandla ekubisa ephile abafihle khona
afihlwe lapha emhlabeni. Akululanga bazifana ukunaka emhlabeni nalamandla. Not easy to take note of the tongue's power. Akuselula ukunaka lo lamandla. Ngoba lulwimi ngilethe titho emjibeni yomuntu encane kakhulu ethandakele. Yabona ajasijana asinaka alunalelwe. Futhi ke ngoba lulwimi lufihlakele kanti lesithaba sambile leso yabona fihlakele bonakala. And lulwimi bazalwane kukhulu noma imana noma dule lulwimi kukhulu noma ngathiwa uyi-politician noma ngathiwa umfundisi nokulazi umuntu nangalelitholise vele ngoba bangabafunayo ngoba ukuthi awujali awuna inkinga iselulwimini lokungaba inkinga gule ngeke ukhona ikhulumo amsinjalo bazalwane ngeke khona noma kuthiwa unani noma kuthiwa unecala elalofuna uyathola unikela abanye inkinga yini ngoba ukubahle umsibaze inkinga iselulwimini ekukhona kwendalo ukukhulume ulwimi nalugula. Futhi lolu bazalwane asiyo sitho lesiphokula emtimbeni lesivumile emtimbeni lokuvumile luze lubedlule ngemehlo lwethiwe ngemashiya emashiya avumile belulwimi emashiya sanetini utakhona wena owakujoyine wawenda kulawo kakhulu wawenda bejajana bemanze lulwimi kude lunakala asikho ebrete futhi yena khona nokuphumula emhlabeni lulwimi nomugula lwasenyakatha khona egulele nothanda esigula lona luvuvukile lugcwele umlomo inkinga ke lapho bosibani ngaguli lona lulwimi noma ungazi unabindabithalete nje unabindabithelendusakakhuluma aluphumule lulwimi ngisho nomulelo batakuthi uhlafunalo umuntu ulele lulwimi aluthole phumula. Ngeke ukwazi iBhayibheli emandla onke ekukhuluma iBhayibheli lwanikeza ini lulwimi kuze sikhona ukukhuluma sishimayisele ukuthi unabothishela kunani nebameli yonke emandla onke ekukhuluma wanikeza lulwimi lulwimi bazalutho iBhayibheli nani lulwimi lungakubhisa kakhulu kakhulu lezi ndabujawobhela lungakubhisa ngisho emahlathi impubhisa khona imande nemlilo nakushiswa ihlathi noma ngabe ingakanani umlilo awulesabi ihlathi noma kuthiwa yokuthola amanzini umlilo awulesabi ihlathi kuthiwa ke lulwimi lunjalo lulwimi luyakubhisa njengemlilo ukubhisa ihlathi lulwimi lufanisa umlilo kulamana kwakwenza bajele kule khona emhlabeni ekulu kakhulu eyendela iMelika ngisebane sizaba yahlanisela bazaba kuthi kube nemlilo lokuqalekako kule capital city yase-state of California kuthiwa yi-Los Angeles nabo kwalo kwenze kwema-ofisi lamakhulu akhona aleso state le-Los Angeles lo mlilo abantu oqalekayo and namanje to me lo mlilo emusimangalisi ngoba eLos Angeles kude kujalo kuhlangile sokulungele ukuthi kude kunemasitrat lo mlilo wokuqasha ekulenyini wethu kulenyini wethu matharo ekulenyini lakubha peshe lonke edolobha bezama ukuqisha ngemahelikopter isha nangalo banana umlilo wangacishi wakuvisa lonke edolobha uyini wakuthele parafini kuletiri wakuthele petrol kuletiri those are the questions amathatha kule bantu okukhuluma nyalo ba-homeless betete labantu were not rich kuthi batafike bathekele ukuthi bebangasi-rich kodwa inkinga nebabalulekile ngumlilo iBhayibheli ethi umlilo ufanana nelulwimi uyagubhisa umlilo nelulwimi luyagubhisa nalo njalo njengalomlilo ugubhisa ihlathi uhamba nentuthu konke
You destroy their life. Memang yang pasal ilmu. Nanti ni dah, memang kan dia dah. Lepas sekali ni dah, pasal dia dah, tentu, berbagai bahasa. Usbah dia dah mandi jumbi, soal pemilihan awak. Program masih senai, program awak. Mawar ini proses sebenarnya, lega pun mereka dengan mundo. Usip itu mundo. O pasal tu awak mau nak. Pasal baik mau nak. Dia baru mau akhir juga. Kemudian punya kenal, kemudian punya malu kenal, kemudian orang tahu sampai bangsa aku kenal, kemudian aku jangan mau nak. It's very easy. Mesti pulang aswa, awak absolut. Bab ni sebagai poputi nasi sebab dulu. Usulnya macam ini masih tidak masih muat, guru mangga yeba, kan nasi, asal dulu kita ni waktunya nasi yang guru beri tu waktunya lagi ni, biar pun yang lagi nak, mesti guru lama berantai. Kalau buat mana, coba macam ni, coba orang lalu. Ya, lebih baik future over way. Dari, boleh aja. Nkulunkulu basala nawusebenzisa intole noma usebenzisa ubulwimi uyeva noma sebenzisa ukukhulume kophi noma ayipindlela ukhulume nabantu awenenjani nikhulume ikuphi nibayele emotweni uyeva nkulunkulu lokhulumyawo lapho alulwimi neyafiza wanamngena yosibeleka likwalo kubo Aaron kumbomiriye lulwimi bazasibonile nasemabandlela lulima ibandla likhwanise ibandla libenesifo ibandla lungenza nje lulwimi kuthi kunebantu mabangabe bade balimane nje ibandla bafaka lokhu ebandleni sibonile lo naPawula wabakhala nabekho eKorinte bavela eKorinte emaqembu abelulimi basabanye benye ngokaPawula mina ngokaKephas mina ngokaKristu mina ngokaSibandana bathethe amagama banika amagama emabandla lamanyenti nebantu ebandleni bakhishwa balinyatwa lulwimi labantu lokukhuluma labathi kubela nabathethe phansi bathi kubela babanye inkozi lephakele kodwa bathuba bahlala phansi bahlaliswa yini lulwimi nikona bezwe ngemandla lakhona emvubiso lulwimi can destroy lulwimi mhlawumbe wabona bathi mangabe sokwaphila ebandleni nawe sithi lulwimi luyadestroy luyabulala impilo zabantu lulwimi kusho leBhayibheli lasinzala kana mshimsha yathetha ngolwimi thetha baba thetha into alulwimi kodwa abantu abaphela kusixelo bathetha ngolwimi lwabo lulwimi thetha ebshaka labantu abala kubele bawukhuluma imishado labanye babo imishado inyakatisiwe ngendaba yakazana yilulwimi nemeshadile masibeke ungasina ukwathi ukhulume into ngokubithi ilathi uyisemeke lapho wakiphuleke kibelekise kuwe be careful the time gase mbitana na hospitali sio dawa kwa basura kumlele kuthi bangasabite kanje bayangasathi bangasebena akhulumeloko noma masekuthwala sekujaya bayangasashonabo lulwimi luthesta lomshado umshado sohlala sawudaje obelabana wathi memoya indzaba yaqala elulwimini yasetshenziswa kabi the tongue destructive power of the tongue destructive power of the tongue dalimanda bilbabula nikora metoe kule msebe kule mokuna msebe kwa wapela msebe where was that I got Bangkok and yet no problem with the frame I even show no matter
Kuthi access kakhulu kwejaja bagcina bona ke impilo yakhe namhlanje i-hopeless. Bantu abakwazi because of umzalwane lo wasebenzisa kabulwini kuze kuqoshwe mina. Is there an amen, bro? Because you won, we're all in. Because he had that weapon, he didn't look up. Somebody out there is wondering, not so. Where you are going, Sarah? But I still have some of my prayer. What do you know, Joe? Because heaven is a place of love and mercy and forgiveness. God gave us this to live anymore. No. You cannot show me any verse. That was Jesus was the on real, when you are in past. Not like a old Lord who showed me that word, but not that Jesus Christ. What? I'm born us now where so go back about the destructive power, the destructive power of the tongue. This is what we have got. We have to go back and we feel like a little bit. If I want that, who will have got the tongue? Huh? And what the Lamb said? What the Lord put your eye? What the dream? We are here to the Bible see was time. Let's hear about saya lupa. Saya nak baca tu dah makan. Apa yang dia kata aku? Oh, pasal so ai siap. Floruma. Saya tu memang aku boleh zaman jaket, aku boleh kipo, aku memang asyik berbahasa bandaran ni. Sudah dapat aku dapat kinepan, dah sudah memang itu, dah sudah dapat itu. Korang nak apa je? Korang nak apa je? Belum saja. Bani bang boleh ni mana? He's talking about the tongue. Kita berada dalam bila sampai mahu jadi. Tadi kan boleh bawa. Just paling bagus sekali secara benar. Ruin dia masa doa, dia destroy. Aku mesti. Kule bantu basalwane sebelekujana kuhle basanzana babangani babaseboke babasebenza kanjani kwele abaseboke konke bafika wena wakhuluma kabi kalungu yathela abantu ukuthi namhlanje fantatisa labantu because name igama lakho isekhasi uthi wena leyo basi bakusevana abantu baphila wena kathi ngempilo and then people lamhla bevana abasha because of it. Is that good? I don't know. Not sure. Igual a ver. Look, you have went down to see over the business hypocrite. When you ain't what you're really. Can't but the same time, claim of strength of moya. Le Bible is yang tuan je punya aku main mandam nas dan apa? Kan? Bukan jangan dia, kurma beti kursi so, kurma nama orang apa? Beti kursi so depa. Semua melo, bukan kita kali iso, bukan beti sama, bukan kita kawan melo beti kursi mau esok. Yang cuma yang aku. Kaya niya akibat niya ako. Tidak ada seman pada dia sebelumnya. Rumah makhluk pada orang pedo. Ada orang rumah apa masa kau esok ni pedo. Boleh apa sih buat apa? Ini itu ya. Umasa ni nak belum list dah jauh.
That's why sinale mbhalo nayo. Wena sinamakhelwane noma ukubayikhulumisana izakasiba empemeni. That's all. Empemeni. Wadlelwa nelihlabishi ukuthi akuhlabishi. Kwasibale kule kuyetigantjelana namakhelwane awukhulumisana namakhelwane wakho embangweni wena. Ukuzela uyakhoba wena, usinzisiwe wena, uyezulwini wena, utakufika Jesu wena, uyofnayikela kwakho wena, usijabulela zibe phakathi banye wena. Think twice. Think twice. Oh, we're see it. Ningona mfwe. Akasendele umusa. Yeah. Listen to Bible, that's what my way was. Wait. Lord, Lolo ikola ikhathi. Ngilo elokufethela phansi. It is an outlet of the spirit. Lesingaphakathi kwakho. The spirit lesingaphakathi kwakho. Lolo uyembamba lekhathi. Ufethela lwini. Mara wakisho kuzabona mene kunyamene. Bekujaja. Lolwini mandela tsite. Ikavela ukuthi lekhathi wena umbani ngaphela isitiyo ikhuluma njengomthixima kwabantu kwayo. Ikhuluma nje umlomo ukhuluma nje umbhala wani kwesitiyo. Lolo kugcwele ngekhathi kuwe usiyagcwele ngakuwe. Lolwini utayithola indlela yalo yokukhipha abantu wonke. Wena namagama wami noma linye utafika sewatu wafumlo njalo. Lolwini uyakuexpose. Lolo ngiyisa. The spirit that you have inside, the tongue is not exposed. Somehow, you'll be exposed. Look at exposed. Hallelujah. It crashes the spirit as a move. Rain, no God. I'm afraid to go. Come down to one son in Muslim. So, Kumela, my best friend, you come back. Rain, not a rain, no God, big by the moon, 7 saka, big, the moon. Now, Burundo, it crashes the spirit. That's the car. Purpose of this walk out in the house. I'm not going to that room, not to home there at the house. What is that? Home there at the house. You must have a room. What's I'm a fledgling door. I'm a fledgling door. No matter how much of the Lord, who corrupted today. No matter how much I'm a fledgling door. They could do the today. Then it was a born and was saying, Sabbath. I mean, it's next. Sabbath. This is why we do much song here. A man always of me, South Land. The Bible last of not about me, the Bible last. A man, the heads of me. My friends, they had my church 36. My friends, they had. According to Ephesians chapter 4, verse 29, but I'm not commissioned yet live the body, even though they
Hawu bazalwane impela kumzalwane kumele ibepoli. Ibone. Bepole pole yana nobantu. Amen. Nanga mzalwane ambo. Khamba amenjani. Kanye khamba. Ngamboni. Wathi lekhala. Kafakeleza. Kebisa mathi mabelo ukuthi khuluma umuntu lapha kumele edende ngazazi ngibona. Ngabe sekuvela kwaswesha ngasengiyavela. Ubale. Bade khulunkulu. Hawu bale. Ngamashaka ngefakthi. Asangeke ukubela khona amagama yabolile. Akubazasho sinye isimo lesiyasikwende ukhona amagama labolile. Noma nikhuluma ngani, noma kwente njani, noma kusekhaya, noma kwente kani, noma kwente kani, ungaqala according to the scriptures ukukhuluma amagama labolile. Uyakholwa phela wena. Uthi uPaul Paul waseFeso 4:29 Ngawuke wazalwana akungaphuma ngisho linye igama lenjana lebolile. Noma nekhanda emhlabana ngitshela uyokhulunywa ngani ngilenzaba le yawenyanyisa leya. Msakukala amagama labolile. You are not going to win as a Christian. Instead, you lose many. Because of you. Never bawine. Utabaluza instead. Yinda imagama labolile. Lakunyembani umsalwana. Neshaza ngasiba khona bazalwa kumagama labolile. Neshaza. Ngoba nasithambe lesingangena emhlangano lapho nabazalwa bafuna kusimo babambane khona ngejana. Bazalwa. Ngisike bandwele kuNkulunkulu akusele lokho. Kulesihlahla lonyelo kwese manje kufa ekudistroya ekula yonkinto ukula yonkinto naye sethelwa kwakho abantu bakuthanda ukuthi ukula yonkinto lwini futhi lwini lungakho ngaphetha phila lwini. Haleluya. Uyabona ngiyafuna sekuthiwa luthungelwa sikhoko lesi iBhayibheli ngemuva kwalolwimi lwakho lolubi. Kunemoya wesikhoko la ngemuva. Kuwo lokho lwakho luphushwa ludrive lulentiwa umoya wesikhoko kuzobe kuloko lokubona plekela khuluma ngayo umoya wesikhoko. Lokho wena ukukhuluma ngayo lokhuluma ngayo. Jenga uNkulunkulu bathatha phela kusho thina nawo sibhekele ukuthi siphilise bani ngempela. Haleluya. Please, better please. Better go and think that better please. I see this better now we will wait. Say I'm not going to better please. Let's get Proverbs 10 verse 19. This is Lord of Bam and the Lord. 17. Allez, le louis, le banchwa, moi. Alors, pas de kilos. Aktian kas bapung butuh terusnya kor, lulwin lubanjwa muwe. Kufana ne mwa usha, lomau na usha. Ufreska pesena biasa besar. Ne makakas, apinza na makakas keren, apinza ni Lihat lo kitamba, belum di mana berarti. Lihat lo usaranti. Proverbs 7 verse 19. Usaranti aja. The wise person, kona berarti. Kumekume na bayi. Kote bamba bawe na mispikile kusispeke pila nalo. Kristo bana mai lwetu. Lolimo lwamkhanza umuntu awuthibulala awuthikhuma. Akuzibazala. Ukhulumela umkhasela phila. Ayakuthiza bona sishisiza. Ukhulumile lolwakho. Ungasho ukuthi hamba noma kiplasi ngeke hamba nale hamba kwalazi lapha ukulazi. Sibhekele ukuphilisa nalolu lwethu sine. Lolwimi lwezalwana luvele ukuphila. Ngoba namandla ekuphila. Lolwimi lunawo futhi manje. Hallelujah. Philip, what were you saying?
fike banayisa utawulunga masefike bathi nale ngathi nawufika wena bashone phansi ngoba yazi wena uvamisa ukuthi nephiya sobesikhathi awutshonjongela ukuthi akagoje vele ngajakulawo yakalayo ngoba inyama liyathanda kulaya inyama kulaya siyathanda inyama kulaya kanti sesikhale futhi lise Bible bazalwane lulwimi lalungile lufana nesiliva bekhethekile silver isilver bekhethekile ufanisa kuhle belwimi lemntana kakhulu ulwimi lalungile lufana nesiliva bekhethekile haleluya bese lithi lapha ku Proverbs 15:23 lithi lulwimi bazalwane lukhuluma ngesikhathi lesikahle asebona ukubekwa kahle a word spoken in season is good lulwimi lukhuluma igama elifanele ukakhulu lokho sikulele bazakwesihluleka kwathanya sitakhuluma ukhulume into engafani bayikhuluma nyama khuluma akunenzaba bazalwane mhlaba akunenzaba ukwathi kangana nekuseka khuluma igama elifanele khuluma uma ikhuluma into efanele mina ngase ngive bazalwane ukuthi kunemuntu lowathi yadibamba wafa zami basi emgwabele awuzwayeba basi rakwathi akho nakhuluma dibamba wasiyafa sasa libhayibheli lisila ligama lulwimi ngakubulaka bakusebenzise lulwimi igama lukhulunywe isikhathi esifanele lapho lithi ngesikhathi sizilele kahle ngilona magama lafanele lakhabo lakhulunywe isikhathi esifanele makuthola ku-Proverbs 15:23 ake sifunzele bazalwane ukukhuluma igama elifanele isikhathi sinjani lesifanele ngoba lempilo yaqhubeka utawuza kusasa utawufisa yakulenza ngisho kube lenza njani noma ungasibhekeni wakwazi yebo siyekwenza wakwazi but manje kodwa sesifuna manje sizame ukuthi silungise bayibasinaba labathi sesete damage control lekudala lulwimi ukukhuluma igama lengakafanele isikhathi singafanele nifunze ukwenza lokubazana kulababeleke kulababeleke ungeva ngoba bakho kanjalo kwata ukupwe kwata ukile kufika isoko sefika isoko goma kwata lapho awusabali awusejali mase uhlanya na makalokhola usongela kamabani makalokhola umewuna kwenzama makalolo ngakhola indaba takukhuluma endlini lokhola usongaphala tamenza ababile sibesona nyalo angelako uyangena vele ndana bangayika nobody utakushaya khona ufamthisa khona usimpinde waya khona kufanele ukuthi ude khona Dale, lo mundo oshokuwe kanje ngeke abantu bakhulume ngayo batakhuluma lokuhlanyela lengaphansi lokuhlanyela ngaphansi noma indoda yakusana msagila mina umzali yakholisela sagile sekusala kulefi yabo ligama alikhuluma ngesikhathi esifanele buka into yayikhuluma le ifanele ngesikhathi lesinama ngeke usengiyashisa sisemakhaya siyathi impumulo shisa yominzawo shisa ibhebe kuyashisa sababu bathenga umntana ke ifanele yini ngibasta ukutholelana sinama echoes egama takusala start ukusala ama echoes silunge iseseseni ma damage control njengoba simove on in life but one day umuntu uyokhutha ukuthi ngababuse legama lelo lakhuluma ngesikhathi singafanele igama elikabi lakhuluma ngesikhathi esifanele bazalwane nakhona abantu kwathi ngabafunza
the divine tact and the divine way yokukhuluma bantu abakholwayo. Bantu abakholwayo abafundisa abakholwa ukuthi kukhulunywa njani. Siyabasha lo. Umzalwane awubathi abantu abakholwa hayi kungasho njalo awuvithi abantu abakholwa umzalwane khona ndawo ngafanele ngesikhathi esingafanele kamelike bazali basho kamelike bana nemuthi yokuphila kunendlela yokuthi la avoid ukushayisana la kwabele nawuza Isaka 15 verse 1 and 2 so now ufundi ukushayisana não ukushayisana kuza la sibo tufata kwelo njani lapho konje ukubaleka ukushayisana mkwete Isaka 15 verse 1 and 2 A soft answer turning away wrath. Kasi ka forget ka na. May offer up sa That is soft answer. Kamu jangan macam-macam. Bola bekas. Saya mat. Saya tahu mana. Saya tahu dah. Now kata. Saya soft answer. Aku nak sahabat kunjungi. Aku nak jawab tu soft answer. Jawab dong pemane bola. Pas pemane jawab dia nak aku lebih kurang experience. Bukan jadi keluar zaman kerja without any fruitful contribution. Go to the soft answer. Go to soft answer. Wongga nak mengo. Nak wina. Tahu jadi? Nak wina. Pura-pura sih orang saya segala aku. Jadi soal jadi macam mu pasal face nak kasi diwa kwa kwenye nakasi live pautara Mungu alibengele lungile kwa whatever you say tibuje usi uyaka ndo na leo so uyaka ni aka na mwa Kristo ndo mwa mkrita ni uyaka hii beto usiye Paula basi process 4 verse 6 kisikia hapo kuruma wetu masalwa afeke umusa kuruma kwa kwese ngati kuvama ngesorai lo kuruma kwako kuze bantu bati that you may know how to answer each other kuze khona kuphendana kahle bazalwa kuze khona kuphendana kahle ukhuluma kwakho afeke umusa kuphinde futhi umsalo ubonakala ukuthi manje kuvame kahle yokini lokho kuvana nekuphendulana kahle kufakazelena nama ya prophet sikwabuye kodwa abantu kumenzela lokho mamithi yakuthi brother ujalo yini sinemasa kukhuluma nje ngasikhathi sakaphola singene na family njalo siyesibonge sisi mina ngiyo phela kade lokho wona akandiyo kade ngiyatshela ngiyatshela bo ngifuna kubatshela bo qaphela nase kusindisiwe sinava ngelini kunendlela yakho leyokukhuluma la asikhuluma sejwaleni asiphathi mangehla la kuseva ngelini kunendlela yakho leyokukhuluma Jesu amathi ukuthi ufunze
Ngoba bese mina ngimnene funzalini ngimnene ngithobekile ngani ngihlitile. Kusevakilini la. Siyakholwa la. Kunendlela yakhona ekhuluma la. Asifunde intombi singakholwa emajaya bakholwa madoda bakholwa omake bakholwa la babekela phambi kanjalo. Ungahambisa kanjalo seyakuhamba la sekelele. Sosekelele. Lapha ngithi uthando. Sibona nayi kwakule nayi. Yes. Ngeke sosithathe sihlayo ona. Sibona nayi kwakule nayi. Nayi. Amen. Amen. Kuzathi umbhali lapha senyakini abadala. Umbhali Jacob uthi siyona kunye. Esithi Istanbul imene. Lepa lomo nini lithi lo kuyidona umuntu ophele the perfect man lo wasitablishini singawasibona ngalo waso nami statement lesithini manje kodwa umuntu okhona listen ngokuthi awukhona kubamba nentimba wonke umuntu ongakhona ikona ngelilweni we start with it that's true but ukhona kubamba lelilwana bazalwane ngoba kuphosela lo futhi ngimphilisi you can win, you can lose, you can win. You can win the bet, you can lose the bet, you can win. First one, don't consider yourself as a champion no matter what service you're doing. No, don't. You'll always lose, so you lose the operator here. Hallelujah. Where could say Peter? Peter is got Jesus as a virgin. Bang kebaikan kamu tulis tidak pada Bangnya jago ke Jesus, bangnya jago ke Jesus. Bangnya jogi jangan jago. Coba bang bisa, bang menjajar. Jadi baik ini semua apa belajar itu bacanya. Lupa berapa naik. Baik, kita coba pusing ini pada. Berapa nak ada ini ini. Emak kita ini. Apa nak do? Berapa nak Jesus? Hah? Kau kamu tu sing mundu senyame. Wasama tu. Nama tu biar buat kita nak pulau. Inya macam tu banyak jauh. Kau boleh kita kelas. Waktu macam pulau nak dan kita dah jauh far. Shema deh, shema tu lah. Biar buat apa macam tu buat. Wajar mak tu punya papi sebab apa percaya bu. Dia dulu mereka adalah mulia pada tim lo yang tu yang bon daripada itu. Lepas tu waktu masih waktu agak waktu wasi. Nak bapa dia longgar, aku siapa orang sana boleh. Yang ada saya nak orang biar yang ada bis. Jika kita berlepas. Wasak saja masalahnya. Bakian dapat siap mati dengan jemur pada ye. Waktu pun jadi jangan dari profet. Waktu itu, msyukur makwa. Yang saya pun sudah sekian betray. Ukur makwa. He was betrayed by his speech. Betray. Bisa. Office jangan berdebat macam tangan orang sekarang. Pegang, bomba temelai sebab cuaca sama. Ini adalah memang. Nama mula orang aku luar. Ya, tak film bersiap pun. Ya. Apa saya dalam aku orang saya. Dalam dan kuat. Dalam banyak. Masuk. Start. Bomba orang macam kuat. Saya masa ayah saya ajar. Asal ibadah bila. So banyak macam itu. Baik bahasa diksi. Sila kolwa. Lumbe bahasa mana? Arifana ini lah. Jadi coba bahasa kita bahasa long. So kuna waktu yang dah sekarang naik. Ada yang nak membuat bahasa apa? Lorsi bangga. Nama tu naik cuma pada naik tu ini. Membuat je bangga. Bantu aku boleh.
bantu badistroyile impilo emsebenzini umakhelwane lofunza nabo kuphi kuphi emjenini kuphi kuphi lomayimakela umuntu wakho usele namhlanje bangani siyabonga ngoba kusifike ethu yokuthi sathi indawo yethu ukuthi indawo yethu ukuthi siphilise ngempilo la Baba James siyabonga ukuthi sishire mabeko lohamba nathi sifundisako endleleni sandla kusunika khona mhlawumbe lapho emandla lesenda indawo yakho lokufunako uNkulunkulu wethu